Shani be at me, Sabi. Young cancer for one. Would the animal die? Osama, would the animal
Oh, Jimmy Soccer say Ame pa. I need to bounce some to you. Oh, when you are considered that was you. I do for young couple. I say, Yan do monkey and sinking and Tiasi. I had to be found such a map so. Who says you are catching a young couple say, and I didn't pay a pocket blank and say, Yasi. When you mean send the other battle for no. Now some of them are doing. Sakwan siabi do obi anim afia musuo ni asane bi do obi anim afia ya sese sede obusiama mo obi afia onyina nyame asam so no ntwam ma wo esasa bible so an kwati asam na bi bia no ye wona masam no so na ya ade nyina bomba yetiawa ase akomesi se fini pa bia ne nche na eba na to se bemu ade mi asofo do me de ma wo onyame na tumi ade nyina ebie ya no bia ne to nti wo to ebetro yo ho ni wa to no ya da bonsam kase pa ma ye ya da yo tenten o ye bia ne de wa to no simple. Intended your brother and Sabino. Young in Sabocasia, and Nigeria Hurisie, and by any eye so for Pastor Opera Santi. I never did go for the most of my brain. When you must have Bocasia, you must say the American pain. No far, when you mean us one thing, when you mean us to say you are, when you mean us to say about the work, I'm never being a couple of them. Amen. Oh, amen. I'm saying, amen. If we are sorry for them, Abishofo, amen. Ya waha Pentecost waha, Presby waha, Assemblies waha, sorry biya waha bi. Aseni eyan kansa fo ne eya sorry ne de yenyina eyan kansa fo. Eya odaka amen kese pa. Ade de kwan so sorry gina onan so sima kakra bi. Amro asaba fo amro. Udi kaya na se wadi kande radiasi o wakomemo Bible say se yesiemu ayama yase da no so se ni yebisa edi kande radiasi the radiasi ada wasiansa Trabone fache esan se bone na ma ya ne awrade ntemuwa sere awrade se papa ho na mo pafon so fache me sere bone fache baya bone che ya ne o asai nya ko bone baya bone che yada wasiura odi fukro kwa menkansa nyankopon papa yada wasi ala ufata odi fula bi nyankopon yampai bone se kwamfunso fata o ma ma konkro no mara meka ye ho bibia wian kunu de ayato zana ashe odi konkro no enimonyam yada wasi dombere ma se watie yampai bo agidi fo mienka amerika se pa amen ewade mpai bo ene ga woso odi de wonso wainira yo penya wasasi so sene yo so de yane afia ko so pate sene yo ni so no fo ye no ayi ko so femo ye fere musu no so heni no tumi eni monyam ayi o de da amen yo so odi mo kan sanya ko poni e so anya yo so everyday
abusuani bi atimi sabi nya nkansa fo nkwa wodi ene mo da osaba ma wodi ene mo da da wodi ga wodi ene mo da osaba ma wodi ene mo asama asama wodi ene mo da asama mi kala wo asama ko mi wodi na na edi fani e bi mo
Ya papa difua na yede ne wo kumase hasei ne pani a ayeye nyina ya na difo wabeduru ha fi yana na eba ade de kwan so asorma no woni wasade asofo no woni wasade se yana na difo ba empintin kafo no mo ko duru kwan ho me pa mo cho empintin kafo no mo ko ntwenene ho me pa cho ma ho ya ha. Yeah.
Hallelujah. Amen. Anopai asam ba kupabi na me pesa me katre me ayade asemwa ya me pesa me kanyina ne se sani ya papa ida hoi sani onipa bia so ba yeden ebekwa akoda hobi. Amen. Amen. Sani ya papa ida hoi sani obi anso bekobi sawo ye tenti o sawo ye tietie o sawo ye hwan o obekobi na me sasa so se yakwa akonta ba na ekobu atere nyankopon. Hallelujah. Amen. Oh asofo yo hallelujah. Amen. Sa yakwa akonta ba na ekobu atere nyankopon. Isranka urade din. Amen. Sa ya papa woda hoi se obobra urade pa eya oni urade ntemu asem. Yanso ayete ase se ya bobra eni urade pa eya eni urade ntemu asem. Na mesusu se anka yensusu mfa ya japade no ho aye ho. Hallelujah. Amen. Yamfa ye sikasem ho aye ho. Yamfa ye dibra ho aye ho. Na mo ye mobra urade pe. Na se ya bobra urade pa na se urade to nsafre te se de ye papa da ho ya yenya ba bi akọ. My God. Amen. Nansusu me bi saseso adenti na na enyi mu adoso ye na urade anya saade a ani na kasa yanso ya fa urade anamo nso na ya bra urade ya de ope isanka urade den. Amen. Aya sambi ma onya apa na me po me pentam Isaiah 14:9 na yenyina so nti urade asem simape na yempo. Hallelujah. Yes sir, ebere no so say ye beja mo osu a ye be mo osusun bi a ope ti ye be sere se sabre ya ye de urade asem o bai de mo ma esu no ka be ye kura ye ntwa kire sese ye nyina ya pa titru ne ya asofo no mpo mo se fo titru ya because how ba for de na papa we ba sika obe ya ma onya sika ketwa enti ehai when Simon saw that prayer, my man, you know, the way, and the other crowd, the cat is so. Hallelujah. But I am a young tino. There a woman say, Sabra, I tell Radia some day. Master, some woman soon in Raffo. Mamma, young fire, the baby, send me your him, say, obey me, him feel one of their one can nip. Hallelujah. Mamma, my young fast, and your mano. I'm from Raya Yam, someone I a Christian sumu. Na Sanya Papa Kobua Contano. Sana Menumi no so a baby baba. Yabaka Kobua Conta. Can also say. I'm a pay can or differ as I woman. Turikaba. It's a do nine council, young Kuno. Wasn't a Samado Anka. A Samado I, what a Siano can hone Nebesiano ba. Tio a Samando I was Siano. A baby the door. Asaman do eba be sure ni pada sani. Oba. And tia na ya papa da hoy.
asama do ba be hia no kinkai ma wonya ɔsene wonya nsamanfo ma wo na se do wa ebe honya nsamanfo a wo nyina de amaye papai lokose wana nkana woye asase so akunini nyina obi a wote asase so a woye ohene a wote ne hudie so woye ohene enti wiase nsase nyina ya ne de ano ebile bi baba ono so kwa bohia asamando hallelujah amen enti ana sisi ade a obaya ede wo ha ba mu abrabo do hweyi ena ya odia wotena nya odia abrabo bi a ya boye mu abrabo a se urade ba ne ma ya tosu mienu ne mo anasa ofra ne ba sai yanso ya na wote se de papa da ho a ya nya asem papa bi aka kenkai entoaso no ose na ma wona nka woye amanaman ahemfo nyina ahemfo wona konya so atitiro ni asafo enkomsofo ebira bi baba ma ya ja ya konya nyina ya dai ato hallelujah amen ura sofo bi aso da mu a papa ko na wote so no I said if we have an head, every sa ko na ni nyina twa me se e be sore so enti de ya ne sisi ya ho nna no every be ba e be twam to me kana mempo nyimo edo no ose wo nyina je so ka tira wo se won so wo hodwe se ye na yo en samanfo na di kan no wo mo nyina ba be hia no maka se papa won so wo hodwe te se ye yara hallelujah amen every be ba papa tadi e se bi me jabu ho me se bi o adi entia because samanfo ne baba be hia me na baba be hia me asamo be be sam se sofoi me ya kono nsani a me di ka wu ye no so wu aba hodwe se ye nara hallelujah amen etisi ya babra ya mabra etu me bi na samanfo ne be hia ye ya wa hu sa ya nsoso no ba ya ba ne ya ba ne ya ba bi pa ye dai atena banka amen kasia amen wase na bra bi baba Shagani and some of them be so soja Tadiano. Our head one so into what me soja Tadiana I say, hallelujah. Was in a one in just a catcher will say. Tio, now only in about this one catcher will say. One so, what would you say? What would you say? Why I say, Why I say, can't me pray to back on City. Okay, say, Asana Bass. I think I say, we are with the two winner and then two so. And take young so fire, and you may be in fancy. Na brebi bedura sani omani nyina ye hono bio kasa kasia le de eya ade man ni pase wo betimi adam but susufa wo ka no fetu ho susufa wo din bi ada so fetu ho na brebi beba ensamanfo be hia ne ya bisa wo se enti wo nso wa be se anopa de me ka tire nyina ya asem ba ko pe ka wo ju awrade so yi somne yi ba braba awrade pe na se urade ba ne ma ya tosu ni enu ni mu a wanya ba bi atena anopai okra wa so no wetie de ho nkata safo enene da amen ba won san kase pa ba won san kase pa ma no ani di mu urade yakopon so safo no ediri se nyina de beti ya hofo ne ya ba bra pa se de be ya to safo ya nya iraba asasi so de ya ho de amanfrafo de be ya obi adwuma be se ko na akonta bi asase ko bu kire ne ya ko bu a kire Jemesoka say amen pa amen oh jemesoka say amen pa amen yere juma de betu mirika kakra ya papa na WhatsApp mura de ebe ye bi odre hu onyame tumi abrade nyina so ene wontina ne ene de nyina so for kwaku cancel bring con Christ Asian Faith Tabernacle Church Kofuru dia kwachia ene ne muka say ye beda mo asese fibra Faith Ministry TV ba yi munya yi muda mo so yi mu ema sadri ye kusu yini e de koyenim na mom ne ye kan say Faith Ministry TV e wo Facebook e wo YouTube. And it's our core platforms be really nice. Once I ever kind of one of the videos are excellent cancer, you must say, I'm sorry, not say any and one back or something that you want more. Yet, this sumo, and it is a woman say, be a because we need for enmity. Over the page now, we will subscribe, we are, there will be a notification button. And also the description, national, yes, also a create WhatsApp group. I had in the platform and as a link no at one more. Click this one automatically. We be nyakunya about the join your WhatsApp platform no. Amen. Send us off on cancer kind. Faith Ministry TV WhatsApp group now you ready. The answer video ya there to ya we see. Over share description that's one. Over share description that's one. My link in it the WhatsApp platform the link in it down. Sponsor link in it. What was that link in it? Ever join to the WhatsApp platform. Again, Faith Ministry TV. Your audio mark account now you ready.
and cancer new ben our person download it. Just visit your AudioMack account. O visit AudioMack account now. O search say na najebi in our person download ni nyuma. O bo na najebi anu nyum beba. Say abawa Maria you need the abo ni nyuma. O bo ni di o search ni di ani di beba. Na what you download ni nyum no. O download you ya. Once and so Apple. So if you na say unti AudioMack o be ko ho na be ye o ya. Video ya o hwe ya. Apart from WhatsApp link na be hu. AudioMack link no so that's here. Facebook page link no so that's it. It's a Facebook na person ko na for you are. Just tap on the Facebook link. I will lead you to the Facebook page. No follow. Now AudioMack is on a person car. What was that link in this one? I better direct you to the AudioMack account. Now what's my for download you will follow your AudioMack so. Yeah, the money na say. No so phone can and your big information you will. I'm sure brother David. Bye bye. Subscribe in the public video. You can get the public video free. Yeah, that was it. Bye.